Živjo! Danes se bomo pogovarjali o sadju in zelenjavi. Sadje, jabolko, hruška, breskev, nektarina, marelica, sliva ali češplja, češnja, višnja, banana, kivi, ananas, kokos, mango, lubenica, melona ali dinja, pomaranča, mandarina, grenivka, limona, limeta, granatno jabolko, liči, kaki, papaja, marakuja, pitaja, avokado, figa, oliva, črno grozdje, belo grozdje, jagoda, malina, robida, borovnica, črni ribez, rdeči ribez, bezeg, kosmulja, brusnica, murva, goji jagoda, goji jagode, oreh, lešnik, kostanj, datelj, datlji, indijski oreščki, mandelj, mandlji, zelenjava, solata, radič, zelje, rdeče zelje, brokoli, cvetača, ohrovt, regrat, špinača, paradižnik, paprika, stebelna zelena, por, čebula, šalotka, česen, korenje, krompir, sladek krompir, koruza, fižol, grah, peteršilj, drobnjak, repa, redkev, rdeča pesa, hren,
kumara, kumarica, vložene kumarice ali kisle kumarice, jajčevec ali melancana, buča, bučka, artičoka, asparagus ali beluš, feferon, ingver, goba, gobe, goban ali jurček, lisička, orjaški dežnik ali marela, šampinjon, tartuf. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.